Bharatiya Janata Party Meghalaya State Unit mendaya kasi baal kalapriang buram yuba matam len perbat ubalet ben penyesok biang bat kaseng sashi sinpat uba matam len perbat ubadai u barem ban syakri ya kaseng BJP ban menta ulawan ban rung biang syakaseng ya kani lapriang buram do president ka BJP Meghalaya State Unit uba Ernest Maure aga jingdan ringkalang vice president kinang kitkam kaseng kinang ilam ka Mahila Morcha Ngasung kemen ngasung nak cakap dia ba sacisin meni kum ngene kala ban rung biang cakap parti Bharatiya Janata Party kedai kesini ke bakrau kesini ke ba kerpang kesini ke kentang ina ngerjit kenang ini kesini minta kesini bahkan long kesini ke pengensa juga mau ke jini macam ke aku artrik penai ba sunu aku ar jik kenang ini bahkan sa ini cerita ke sini dengan ini cinguan jeng dengan sekini ke parti BJP. Hak jing syang aku akan betip ini kembali keren di bawah suara jangan ngamde su membar bertemai. I am not a newcomer in the party. Hak jing syah I have started my political career with the party BJP. Actually, ngade way ni ki founder members jong ka party hak itu report. Nga rung hak party hak 1992 hak por bai ba moina sing polot. Idang long president benukong jong ka party hak ni ka state idong ni. Ngalay khunrui election kumbala kren bakran aswa jonga hak 1993 1998 wat langam sim job kabro atlik election nri ngelawan haga position kabar waktu ke por haga ba ke parti ki parti itu ke parti ki bang bol berting ke parti nri wat lagatar kila yarap kila aibo dinga lawan haga position kabar ke ba kani kala ke encourage dengan continue ini kama ke politics baru ngepik jaga overall kita kam dengan parti kam tam cipto India ngadi ihun ngadi ismutrat ka pusmi ka penrem mi kemse ngada kam tam kita kam jung prime minister ni Narendra Modi ke ngi ba kini tang kini ke parti ala si kelapan mandra development ya ke jinga selesai development borok kiliang ke hang ni apa ngapong tang ni state ni dia borok wegeri India dengan ngasku ba kumu beliau bela dan slam pada politik jadi ban ai ke jingkersan baklan ni ai jadi ban ai ketika man ketika dia ya kena parti minta bangin ai bos isu prime minister ni la sibul ki kam berba masih sini abet ke parti dari ke parti ki ibet ngalong la keluar di baru hi ke TV ke parti nganyai trainer minta ke parti dari dia menjelak dia ngelak di kairu dengan habat dia terus minta parti maka sistem maka parti yang mentahi nga raikut ba I will be in the party till I breathe my last. Kata ko berkat kan. Iba martam len bot banadu mentakasni indai hot bapura jongka parti Bharatiya Janata Party Meghalaya Pradesh. Bagi orang BJP. Te nakaliang kejongi kung ke parti ngatrai PI hidang kini isni beladep melawan bantur sebuah Garo Hills hak bahang tiru kila don ki ex MLA ki join ya ke parti bat ki don rusibul ki aspiran candidate ki benang ya iron hak ni election ke ba ladep hak ni election ahajar khatra ki don ki prominent candidate ki bela join ke parti bat mentar unjuk hang ni bo kasih gantia ke jongi ni movement ba hadian mengilaya perhat penpelan ke parti ngilayo biang parti ba martam dan perbot ibala join biang sia ke parti ke jongi nak kalian ke jongi ni biang subha ya kinong kersian iki bayang basam coba martam len ki bawan ban ya don rengkat ban ya saki ban i ban kumjuru baro kinong tregam jong ke parti ke badan haboka state kane ke mission ke jongi haswa ban poi election arajar arpulai kumbah pitip ngidon stang kumbah katuk ade benai kane ketika por pengkrek ban berkelanya ke parti
bat manta nang ne syakmat kiram don bun kiban join syak parti ke jongi akan dia sini unai wan dan lek sport nong stoin hak bahang thi lu kin sudon ki prominent leader kiban join syak parti ke jongi lam khmat naga parti BJP long khamsuk yang i ban ya kren ban ya pun ni kata kejingking ban ya penyai ki kam kejam kan fair kabangi ong ba kata ka double engine sarkar mo pada kadang sarkar BJP hamne bat ke sarkar BJP po Delhi kan sub ini ban ra ki issues ki ba laban ta kari macam benda ujung ni Halo ni kejing terilang ke kongres pak ha po MDA menta ka i kejing semua tu. na kaliang ujung ni kum ko parti ni la yesong ni core committee ha kabangi la ya rai ban pak city show chief minister ngala dep ai city ban na kaliang jung chief minister wong yang ai por dengan lawan pai sport state nyin ai ke jubak te na thai gin ya ap soi tak jubak halor adin kata sa pentip si pres pi ha kabening kong ban sot ya kan problem ya ka kajing ka bang isyam kam tam hidi no trade yong jongi kini ki coal miner ko yong mo ngidai ban wanra ya ka sarkar ka bodon ka political will ban execute ya kan ka mining policy kata ka stand ke jongi kung ko party kumulong menta na Friday tang mga na present yung BJP wa raise ya kan ka corruption issue illegal transportation bat ka mining kanray na kaliang cuki party hadian bang iladap ya cekmat ikane mentaki we ki party ru ki dawa kumjo ta na kerpat hi ya ka ya ki nongker ya ki breu jongi pok state ke jongi ba kladai ka por ka bang im isu ban perkhat ya ka simet ya ka jing mentoy la jong ngidai ban perkhat ya ka jing mentoy chung ka state namar la don kum kini ki illegalities ka jing du nong ka dai yo pai ba mantabun ke jinge apo ka state ngidon kayarong pisa chung sarkar kam don pisa bansiw tulok yun ang hikay na bansiw tulok yung kita ki master role bat kung ta ter tengah slow ba ka revenue hi ka basir kay ba ka dehi na u daw yung tengah slow bang idey banwanra ya ka government ka ba thamay au ni usam apulay ka banra ya kata ka good governance bat ka ban pe ikani issue marka dey ka jingdu nong ya ka state